Santai sari wah bosan. Embian dengan lembak ring swarga. Amin. Embian dengan ring swarga. Berarti roman embian aslinya suar. Kula kumun mulai ke roman aja, mulai ke roman tatanggana. Mulai ke suar. Yang dengar na abin keluar keluar dari swarga pangken ni bah tak tahu ke jalan nak. Nah berjalan swarga gak dito. Jalan swarga balebur nyari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang si jalan ini stong jalan sedima jalan jadi keng nyari ilmu berarti orang jadi bakal gampang agak jalan ke surga. Ile di ngerti ada masalah yo. Yang penting lady ngaki lang abas kamuan saya morok deh. Biar lang abas ke gula. Lamagay lakrat takan jak mak ceremi dah iya kiai reta iya. Iya lati nakor sebenting jak kau caki. Mulai tak rasa gelung kau salah morok pakai jak kau can. Biar lemah ngocak apa jangan kiai tahu. Jak saya terang aki kiai pada tak tahu gitu. Tak apa tak. Kulis lebur nama berada. Antara orang si morok dan si buruk ni syarikani fil ajri kencerna depan. Padahal engkau si ojeng. Senego mik ni gula, si morok gula, si acar gula. Embian segini ngaki tahu sa acar ngerti iya tak ngerti iya. Pak kencerna depan. Terawusul le. Masalah teh tambah 10% deh. Ija gula si morok, gula si ngaci, gula si lambak si teromorok, kalau lambak bentuk 10 tahun di tancu. Wah cuma ni kalau hamian gunde pak tojuk deh. Ngida ngelajajan. Para ngida ibetero kon. Ndek lero lah, paling ngepus lah. Lu ngokos, colok ngokos. Pak kencer nade pada marah. Tak ada kalang taring geng serakin. Biasa lihat nyaki dikit mulai Rabu ya gimana? Iya ibu. Apa sih terang? Kutang. Kok bener tak tahu kia? Apa dah remu ya? Tak tahu kok. Pernah aku noreng lah gila, gua gila gitu. Apa dah remu ban matangan? Jago kau tundu. Jaring ngundeng ngetondu taning bak saja. Begitu ada iya roh. Ada. Masa sampai aduan men. Yo. Allah jadi tudingan or. Ila ding seni ke kuno. Saya kira lagi. Mata ni kan melak belum tentu asampu. Kan beda sopir berpan melak rumah tabrakan. Aru teliyep. Sedih langsung tabrakan. Tak sampung. Kan beda mana orang dugu tentu nuas le. Orang dugu tentu tangit saja nuas. Pani ngiding apa ngiding bentan orang bah jawab. Jawab na jauh. Bener ni. Jawab na jauh. Ala tak sampung lah. Anu pada orang berpana bentas ini kan orang. Pakai ni ke anu gantung. Bangun cak. Pengumuman apa ibu? Apa jadi tak bentas umum? Lero ngiter lah. Mangkan mon orang elase elakonin berbantai dungan tak dus sayu. Bah, entah kan? Orang ni mon berpana lah. Kau jangan ngiter na. Itu panyom ring bini tak tahu jadi gini ring bini tak sadar jadi gitu tak tu saja muntah sadar apa entah apa tak sadar jaring te duro mate bah matang uja mate cak makai te sekap sarong makai bedemat tuan bakun te sekap bener mun Nabi Muhammad ma'rif pat kalin toh paninggal ni ka macam seret wa qalbuhu la yana.
ini itu tahu sarin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa sarin? Mangga namun beda orang lebat nih ya juna Nabi Muhammad. Padahal beliau dalam posisi tidur. Dianggap sahabat walaupun beliau tidak melihat, tapi hatinya yang melihat. Si, mohon bahan mungit, ya cek ngidon. Nih kan si badi budin gula nih, jadi do sama anda. Gula, ini kebun jak usake kan Nabi, ngadep kada. Nih kau, saya budi nih, pakun badang badawan saya ada. Mon gula jaring pun, tanja pada saya ada pun jauh gula tak badang jaring. Ragun laguli, ragun laguli aja ada beda orang. Muana tak dapat. Nabi Muhammad jelas. Lah kok bisa begitu? Ya nyamanlah basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi tidak sama dengan manusia biasa. Betul pada betul. Nyamun betul je menurut larang. Penting akibat betul kalian niru. Penting akibat betul si kebaicoran. Yalah, jelas. Nah, masya Allah, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi. Ya Habib salam alaika salawatullah. Bon.